ati og minahal kong matalon. Okay. May 13, 2024. Mo ni class flag raising ceremony. Diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay. Flag raising ceremony sa lungsod sa Matalong guys. Still, I will become team representative Talar Matlao under LGU, and I will be assigned at first office. That's all. Thank you. Update sa flag raising ceremony. Diri sa lungsod sa Matalong guys. Sabay